mu mutima wa Afurika yihindura hari umusore wahinduye amateka, ariko inyuma y'ijwi rye, inyuma y'amaso ye hari imbaraga zidasanzwe ziturutse mu burasirazuba bw'isi, imbaraga zigaragara nk'iz'umutekano ariko zishobora kuba intambara y'amabanga. Ibrahim Traore, umusirikare wahindutse ikimenyetso cy'ubwigenge. Ariko se niki gituma uyu muyobozi akomeza kubaho mu gihe abandi bafite imitekerereze nk'iye bahirimye? Ni bande bamurinda kandi kubera iki? Uyu munsi turinjira mu mabanga aho ubutasi, politike n'ubwenge bw'abantu bihurira mu rwego rumwe, urwego rw'uburinzi bw'ibanga. Menya uburyo bugera kuri burindwi bw'ibanga Abarusiya bakoresha mu kurinda Ibrahim Traore. Mu myaka mike ishize Afurika yagaragaye nk'inkuba y'amashanyarazi aturutse mu bicu by'imiyoborere n'ubukoroni bushya, ariko hagati y'ayo majwi yose hagaragaye umuntu umwe utavugaga menshi ariko ijwi rye rikumvikana kure. Yitwa Captain Ibrahim Traore, umusirikare, umuyobozi, ariko hejuru ya byose ikimenyetso. Bamwe babonye umusore, abandi babonye intwari, abandi babonye ikiraro cy'igihugu kigiye kubyuka. Yabaye perezida wa Burkina Faso mu buryo butari busanzwe. Ntihigeze haba amatora, ntihigeze haba inama nyinshi, ariko habaye impinduka isanzwe ituruka mu maraso y'intwari z'iki gihugu. Ku myaka 34 gusa yahindutse umwe mu bayobozi bakiri bato ku isi yose, ariko ibyo benshi batari bazi no uhereye uwo munsi Traore yabaye ikimenyetso cy'intambara itagaragara, intambara itarimo imbunda ariko yuzuyemo imiyoborere, ubutasi n'amabanga. Mu maso y'abaturage Traore ni umwana w'igihugu, umusore waturutse mu gisirikare gisanzwe, wiyemeje kuvana igihugu cye mu minyururu y'ubukoroni, ariko mu maso y'abasesenguzi mpuzamahanga yabaye umugabo utunguranye, umuntu wigaruriye imitima y'abaturage mu gihe gito cyane. Benshi bagiye bamubona nk'umuyobozi wifashishije imbaraga z'Abarusiya, abandi bati oya, si Abarusiya bamurinda, ni ideoloji y'ubwigenge yamurinditse. Ariko se aho abo Barusiya batagaragara hari ibimenyetso byinshi bigaragara: uburyo bwo gutekereza, uburyo bwo gutegura, uburyo bwo kurinda. Mu gihe ibihugu byinshi bya Afurika byahungabanye, ubutegetsi bwa Traore bwakomeje kwiyubaka. Abandi bayobozi bo mu karere bagiye bicwa, bahirahira bagahirikwa, ariko we aracyahagaze. Ese ni imbaraga z'abaturage cyangwa hari undi muheto uri inyuma y'ibi byose? Raporo nyinshi z'ubutasi zagiye zivuga ku mibanire ye n'amatsinda y'abasirikare b'abanyamahanga, harimo abahoze muri Wagner Group basanzwe baziho gucunga umutekano w'abayobozi batoroshye. Igihe Wagner yamburwaga izina, bamwe bavuze ko Traore yaba yarafashe abandi basirikare b'abanyamahanga bafite ubunararibonye ariko batagaragara ku mugaragaro. Bose bavuga ibintu bitandukanye, ariko ikintu kimwe kirumvikana: nta muyobozi ku mugabane wa Afurika yose urinzwe nk'uyu musore. Amasaha ye yose arateguwe, ahantu yicara hagenzurwa mu buryo butangaje, n'uburyo ahumeka nabwo bushobora kuba burinzwe. Mu gihugu cyanyuze mu mateka y'amaraso, gukomeza kubaho ubwabyo ni intambara, kandi birashoboka ko Traore amaze gusobanukirwa ko kwicara ku ntebe y'ubutegetsi muri Afurika bitandukanye no kuyicaraho muri Leta Zunze Ubumwe za Amerika cyangwa mu Burayi. Aha buri munsi ni urugamba. Ubu nibwo ikibazo nyamukuru gitangira: ni gute uyu muyobozi akomeza kubaho? Ni bande bamurinda? Kandi ku cyubumenyi bw'Uburusiya bwagiye buba igikoresho cy'ibanga kuri we. Reka twinjire mu buryo bwa mbere bw'iyo mitwe y'amabanga, uburyo butagaragara ariko bukora neza kurusha imbunda. Ni uburyo bwo gucunga itumanaho ry'umuyobozi, ubwirinzi bw'amakuru n'itumanaho, aho ubutasi buba bwamaze kurenga ku ntwaro bukajya mu bitekerezo. Menya uburyo bwa mbere bw'ibanga, uburyo Abarusiya bubatse urusobe rw'itumanaho ridashobora kumenywa n'umuntu n'umwe. Ni intangiriro y'urugendo rwacu mu mwijima w'amakuru. Mu gihe Traore agaragara imbere y'abaturage, imbaga nini imuhoberaniraho, inyuma y'izo ndirimbo z'urukundo hari irindi jwi ritumvikana, ijwi riva kure, riva mu nzira z'ibanga ziri hagati ya Ouagadougou na Moscow. Hahise ibona umuyobozi w'umusore, Abarusiya babona umutungo w'agaciro ka gisirikare. Nta n'undi musore wigeze gusanga inzira z'ubwigenge atari mu gukorana n'abafite ubumenyi bwo kwiyubaka. Traore yabimenye kare, niyo mpamvu yahisemo gukorana n'abarinda badafite amaboko, ahubwo bafite amaso n'ubwenge. Uburinzi bwa mbere bw'Abarusiya si intwaro, si abarinzi, ahubwo ni amakuru. Ni uburyo bwo kumenya mbere y'uko ikibi giterera. Abarusiya bafite uburyo bwabo bwihariye bwo kubaka ikidendezi cy'amakuru, satelite, drones n'ubutasi bwo ku rwego rwo hejuru. Butanga ishusho nyayo y'uko Traore ahagaze buri munsi. Ibi bituma amenya icyamubaho mbere y'uko kibaho. Mu gihe abandi bayobozi ba Afurika bamenya amakuru anyuze kuri radiyo, Traore we abimenyeshwa mbere n'amaso atagaragara y'Abarusiya. Ayo maso niyo amurinda urupfu ruhora rumugera amajanja. Ubwo ni uburyo bwa mbere bw'ibanga, intelligent shield. Ariko ntabwo birangiriraho. Abarusiya bazi neza ko kutamenya bihenda. Bubatse kandi ikindi cyiciro, urwego rwo kurinda umubiri we ahajya hose. Mu masaha yose haba hari abarinzi badasinzira. Bamwe bari mu gihugu nk'abajyanama, abandi barinda mu buryo bwo mu ikoranabuhanga. Uburinzi bwabo bwa kabiri ni invisible bodyguard network, itsinda ry'abantu badatangazwa, batavugwa, ariko bafite inshingano imwe gusa: gutuma Traore atagerwaho. Ariko ibyo byose byonyine ntibyari kumukiza. Hari ikindi kibanga gikoreshwa n'Abarusiya ku bantu batoranyijwe cyane: uburyo bwo guhuza, psychological discipline na emotional resilience. Ibyo nibyo bituma adacika intege, atabeshywa, atinjirwamo n'umwanzi. Mu masomo y'ibanga yitwa Operation Soul, Abarusiya batoza ko umuyobozi yamenya ikinyoma n'ukuri atavuze ijambo na rimwe. Traore yarabyize, kandi kuva ubwo nta muntu n'umwe wongera kumuvanga. Iri ni ibanga rya gatatu, the soul training. Iyo wumvise uko ibi bice bitatu byubatse: amakuru, uburinzi
ubwirinzi n'ubumenyi bw'imitekerereze. Utangira kubona ko Ibrahim Traore atarinzwe n'abantu gusa, ahubwo n'ubwenge bw'igihugu gifite amateka y'intambara n'ubukana bw'isi. Ariko hari ikindi kitaravugwa, ni uburyo bwa kane ubwo Abarusiya bakoresha kugira ngo bahindure Traore kutaba umuntu gusa, ahubwo ikimenyetso. Iyo igihugu cyakubiswe hasi gifite ibikomere, gikeneye umuntu utinya kubabara. Mu gihe ibihugu byinshi bya Afurika byari byaraguye mu maboko y'abakoresha imbaraga z'amahanga, Burkina Faso yabonye umuntu utari umuyobozi usanzwe, yabonye ikiraro. Ariko Abarusiya babibonye mbere y'abandi, babonye ko Traore adategekwa n'amafaranga cyangwa icyubahiro, ahubwo ategekwa n'ibitekerezo. Icyo guha agaciro ubwigenge nyakuri bisobanura. Mu buryo bwabo Abarusiya bashyizeho gahunda yihariye, gukora ku mutima w'abantu mbere y'uko bakora ku butaka. Ibi nibyo bita symbolic warfare, intambara yo guhindura umuntu ikimenyetso kugira ngo umwanzi atazigera atinyuka kumugeraho ari. Traore yahinduwe isura y'ukuri, ikimenyetso cy'icyizere n'icyo gutinywa ku bandi bayobozi b'uburengerazuba. Bari bamenyereye gufata Afurika nk'agace k'ubucuruzi bwabo. Uburyo bwa kane bw'Abarusiya nibwo bita the fear symbol strategy. Ntibarinda Traore gusa, ahubwo barinda ishusho ye. Iyo abantu babonye uwo musore yicaye mu ntebe, bafite icyo bahita biyumvamo, ubwoba cyangwa icyizere. Nta n'umwe ubona ubusa, buri wese hari ishusho amubonamo. Mu rwego rw'itumanaho Abarusiya barabizi, nta ntwari ikomeye nko gukora ku mutima w'umuntu. Niyo mpamvu bakoresheje amahanga mu itangazamakuru, abareba imico, abasesengura imvugo n'imyitwarire, kugira ngo Traore agaragare nk'umwana w'igihugu, ariko kandi nk'umugabo udashobora kwegerezwa n'uwo ari we wese utavuga rumwe n'igihugu. Ibi byose byahindutse intwaro. Mu gihe abandi bakoresha misiri, Abarusiya bakoze ku myumvire. Bamenya ko kumenya uko abantu batekereza ari byo bitanga amahoro y'ukuri. Ariko ibyo byose ntibyari bihagije, kuko burya nta kintu kirinda umuyobozi nko kuba afite abamwemera n'abamurwanirira. Abarusiya rero bashyizeho icyiciro cya gatanu, the shadow diplomacy network. Iyi ni gahunda y'abagabo n'abagore batagaragara mu mategeko, ariko bafitanye isano n'inzego z'ubutasi z'Uburusiya. Zishobora guhuza Traore n'amakuru, intwaro cyangwa inkunga mu buryo butazwi. Ni nk'urubuga ruri hagati y'isi y'ukuri n'iy'ibanga. Iyo Traore atangiye kuvuga ku ruhare rw'Abarusiya mu kurinda Afurika, ntabwo abavuga gusa ku gisirikare, ahubwo abavuze kuri uwo muyoboro utagaragara w'abantu bakora mu bwiru, batagira amazina, ariko bafite impamvu imwe: kurinda ibitekerezo bye. Iyi ni intambara itari y'amasasu, ni intambara y'amaso, y'ubwenge n'iy'ubushishozi. Ni intambara y'isi nshya iri kubakwa, isi ya Afurika yivugira, ariko ifite abajyanama bafite ubunararibonye mu makuba y'isi. Mu gihe isi yose ireba Traore nk'umuyobozi, Abarusiya bamubona nk'igikoresho cy'amateka, kuko hari ikindi kintu kirenze byose: igihe kigeze cyo guhindura uburengerazuba. Mu gihe abandi bayobozi bagendera ku makuru bayamaze gucika igihe, Abarusiya bafite uburyo bwabo bwo kureba isi yose itarabyumva. Ni uburyo buvugwa gake, bukubiye mu bigo byabo by'ubutasi nka GRU na SVR, aho buri segonda amajwi, amafoto n'amakuru y'isi yose yinjizwa mu makompiyuta akora ku rwego rwo hejuru. Uburyo bwa gatandatu bw'ibanga mu kurinda Traore nibwo digital eyes network. Uburyo bufasha Abarusiya kubona uko ibintu bihagaze mu gihugu, kureba aho umwanzi yahirahira aturuka, naho haba hari ikimenyetso cy'iterabwoba cyangwa igikorwa cy'icyo bita external influence, ingufu z'amahanga zishaka kumuvana ku butegetsi. Ibi bikorwa byose bikorwa mu bwiru, ariko birimo ibikoresho bigezweho nka satellite ziri mu kirere cya geostationary orbit. Zishobora gutanga ishusho y'ahantu mu buryo bw'amasaha nyayo. Burya buri musozi, buri kigo cya gisirikare, buri nzira Traore anyuramo, hari satellite ibireba. Iyi ni intambara itagaragara, the cyber war. Mu gihe abandi bakoresha amasasu, Abarusiya barinda abayobozi babo n'amakuru yabo binyuze mu gukumira uburyo bwo kwinjirirwa mu makuru. Nta na rimwe telefone ya Traore cyangwa za ministeri ze zibona ko ziri kurindwa n'abahanga mu mutekano wo kuri murandasi b'i Moscow. Bamwe bavuga ko mu ngoro ya Traore harimo icyumba cyihariye kitari mu nyandiko z'igihugu, icyumba cyuzuyemo imashini z'ikoranabuhanga, internet yihariye idahuza n'iy'abaturage bakoresha. Aho niho habera ibyo bita silent coordination, aho ubutumwa bwose bw'ibanga buva i Moscow bukagera Uwagadugu. Abahanga bavuga ko Traore atari guhangana wenyine n'abamurwanya, ahubwo ashyigikiwe n'amaso y'ubutasi atagaragara, amuha amakuru atuma amenya ibyahindutse mbere y'abandi. Iyi ni intwari ikomeye cyane mu kurinda umuyobozi, kuba ufite amaso y'isi yose ariko nta wamenya ko yafite. Abarusiya ntibategera ku ntwaro gusa, bategera ku gihe. Bamenya ko gutsinda intambara bitari ugutera, ahubwo ari ukumenya igihe cyo kubyihorera. Iyo myumvire niyo yatumye Traore abasha guhagarika ibitero byinshi bitigeze bimenyekana. Bimwe muri byo byategurwaga n'abantu bafite inkomoko hanze y'igihugu. Iyo amasasu atarasohoka ariko intambara igatsindwa, nuko hari umuntu wabibonye mbere. Ibi nibyo bita the eyes of the spy. Abarusiya barinda Traore mu buryo bw'amakuru, ariko hejuru yaho hari irindi banga rikomeye kurusha byose. Mu mateka y'isi nta gihugu na kimwe kigeze kugira amahoro kitagira inshuti zifite imbaraga. Abarusiya barabizi, kandi Traore nawe yarabyumvise. Uburyo bwa karindwi bw'ibanga, ari nabwo bwa nyuma, nibwo bita the power broker strategy. Ni uburyo bwo gukoresha imibanire, ubucuti n'amasezerano mu buryo butagaragara, kugira ngo igihugu cyoroherwe no kugumana umutekano, atari ku rugamba, ahubwo ku meza y'ibiganiro. Abarusiya ntibarinda Traore gusa ku rugamba,
ahubwo bamwubakira umutekano binyuze mu mashusho, mu bucuruzi no mu gusangira umutungo. Iyo igihugu gifite ukirinda mu isura y'ubucuruzi, undi mu mwambaro w'umunyapolitike, undi mu mwambaro w'umujyanama, ubwo igihugu kiba kirinzwe cyane kurusha uko cyaba gifite ibitwara igihumbi. Ibi nibyo bituma Traore adashobora guhungabanywa n'imyuka y'amahanga, kuko inyuma y'ijambo rye hari amasezerano y'ibanga atarigeze ashyirwa ku mugaragaro hagati ye n'abahagarariye imbaraga zikomeye ku isi. Ubu ni ubundi buryo bwo kurinda igihugu, gukoresha ububasha butavuga ariko bukora, kugira inshuti zitagaragara ariko zikomeye. Mu isi y'ubu ububasha ntibuba mu gisirikare gusa, buba mu ngufu z'ubukungu, mu byogajuru, mu bukorikori bw'amakuru n'ubumenyi bwo kumenya uko isi itekereza. Abarusiya bamaze imyaka barubatse uburyo bwo gukoresha ibyo byose, bagahuza politike n'ubukungu mu buryo bw'amabanga. Iyo Abarusiya bashyigikiye umuyobozi, ntago baba bamuteye inkunga gusa, ahubwo bamuhindura ihuriro ry'imbaraga zose zabo, bamuhindura urufunguzo rwinjira muri gahunda z'amahanga atandukanye, bamwongerera ijwi, bamwubakira imbaraga zitagaragara. Aha niho Traore ahinduka igikoresho cy'ububasha, ariko kandi n'umunyamaboko bwe, kuko mu mikoranire ye aba afite amahirwe adasanzwe yo kumenya uko isi ikora imbere n'inyuma. Abarusiya barinda Traore atari ku mubiri gusa, ahubwo barinda n'icyerekezo cye, bamufasha kumva ko ubuyobozi atari urugamba, ahubwo ari umurongo uhora uhindagurika hagati y'amahoro n'imbaraga. Ibi nibyo bituma asigara ari we wenyine mu gihe abandi bayobozi bagwa. Uburyo bwa karindwi burarangiye, ariko ikibabaje cyangwa giteye ubwoba ni iki: nta n'umwe uzi neza aho ibanga rirangirira, kuko hari abavuga ko Abarusiya batamurinda gusa, ahubwo bamurinda n'amateka yabo ubwabo. Mu ishyamba ry'isi y'ubu, aho amahanga arwana n'amahanga, hari umuntu umwe ugaragaza ko intambara nshya atari iy'amasasu, ahubwo ari iy'amakuru, ubucuti n'icyizere. Ibrahim Traore, umuyobozi cyangwa igikoresho, uburinzi cyangwa ubufatanye? Wowe se uratekereza iki? Ndagushimiye cyane wowe twabanye muri kino kiganiro, ngira ngo ngusabe niba utarakora subscribe uyikore, dukomeze kubana umunsi ku wundi. Sawa, ibihe byiza, amahoro y'Imana akomeze kubana namwe.